tu je dvorac od ovoga Frankopana. Čitao sam nešto u Lonely Planetu o tome. Kaže da su oni to dobili 1500 neke godine, zato što su financirali rat protiv Turaka, ne? Dali su puno para i dobili su na poklon ovaj dvorac ovdje, ne? Ti Frankopani. I oni su bili face, zato što su jebali mater Turcima za račun od Austro-Ugarca. Austro-Ugarska je dakle njih tu u biti država da bi branili Austriju od Turaka. U principu kaže Lonely Planet barem da ovdje nije bilo neke sad tu prevelike državotvornosti, iako se mi sad kunemo kao da su oni bili veliki državotvorni. Stvari su oni bili privatnici koji su dobro živjeli od toga što su se za austrijski račun, za račun Austro-Ugarske carstva borili protiv Turaka, ne? Dok ih je baš bilo briga previše za narod i za Hrvate kao naciju. Mislim, ta nacija nije ni postojala baš u nekom punom smislu. Moj imenjak Nikola Zrinski je dobio ovaj dvorac 1500-1600. Zato što je taj financirao rat, a kasnije popušio kod Sigeta. Išao se protiv Turaka tuč i Turaka je bilo pun kufer više. Uglavnom oni su vidiš šta tamo ima, tamo nekakav prolaz. Turci su jebali mater tamo kod Sigeta. I ovi su junački i pojurili iz tog okruženja, išli su pokušati probiti okruženje, međutim popušili su, ne? Ovi su ih sasjekli u korijenu, ne? I kasnije se situacija promijenila, ne, mislim, nakon 100 godina su Zrinski malo ispali iz fore što se tiče Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je nekakav sklopila sporazum sa Turcima, gdje su rekli Turcima, dali su mu neke ustupke što se tiče teritorija, zbog čega nisu bili sretni previše niti Hrvati, odnosno Hrvati. Plemstvo hrvatsko tadašnje je bilo sretno zbog toga jer to nije, ne su bili privatni, to je bio njihov teritorij, rekli su malo šta to raditi, nisu bili sretni previše ni Mađari. I onda su oni kao krenuli složili su urotu protiv austrijskog dvora, međutim to nije baš dobro prošlo. Čak su išli sa Turcima nešto pričati da bi kao ta Banovina Hrvatska da bi bili vazali Turaka u zamjenu za to da izdaju kao austrijski dvor. I onda su Franz Krstup Frankopan i taj Petar Zrinski, oni su skovali tu urotu. Međutim, onda su jednostavno kad su popušili od Turaka, oni su im nešto obećali, nisu uspjeli tu nešto iskombinirati. Dobili su fino poziv od austrijskog dvora da dođu tamo fino gore na konzultacije, da bi ih ovi fino tamo strpali u čeliju i pogubili. Uglavnom, evo što je danas ostalo. Ostala je utvrda tu u Čakovcu, od te cijela priča i spomenici i tako dalje. Ja sad možda simplificirati cijelu priču, ali krug priče je taj, ne? Idemo se dalje voziti. Evo nas kod dvorca Feštešić. To je dvorac koji je još građen za vrijeme Zrinskih Frankopana, ne? Jer su oni tu vladali. A Feštešić se zove po nekom grofu koji je to obnovio u 19. stoljeću. On je to 1923. prodao dalje. Onda ko zna šta je bilo s tim, na kraju ovdje je bila škola. Osnovna škola koja je prije par godina napokon preseljena na nekakav moderniji prostor. Ali klinici koji su tu još pohađali školu su stvarno bili privilegirani, ovo izgleda ko Hogwarts. Svakako je da super. Ovo je toren gore. Čini da je dosta u zapuštenom stanju. Toren tu propada, gore su prozori zadaščani. A ambijent je izvrstan. Škola je sad tamo dolje negdje niže. Nova zgrada nosi, ne?
Ok, oprašam se od dvorca Feštetić. Idemo sad vidjeti kojim putem ću ići doma. Dakle, ne da mi se sad ići ponovo preko Čakovca, pa tu na Maržinu ću ići autocestom ovdje do ovog Jakopoveca, ne? Pa ćemo onda sići s autocesti i opet ići starom cestom, ne?